Kirk. Azizor, da gero ni segide. Da familiar bezala eta oin enpresa bezala nik uste eta hola. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. Something entirely beyond them. Etzion autobusik eta beti onda grina hori aurre gaiteko hemen. Rollos mercados y romerías. Eta lana, ezaten zan. Gero gaina ibiltzen gendun, autobus horri, hoi plaza zituen, baina automila hundi ezan. And his feet. All of them bound for a cold, white world. A world that is all up and up. Ni jaio nintzen autobuseren enpresa baten. Eta orduan beti hitz egin da autobusetaz. Orduan, nahi beti gustatu zat, egin dugun lan hau. Eta karneta eduki arte, hori zan, ni nahi nuna, autobus egin ibili. Aurrena, Aitona eta Aite Zerenen, orduan jendea juten zan autobus ez egon lekua. Osea, zerbitzu bat prestatzen zan, baina jende amolda oin bartzon zerbitzu horreta. Oain alderantziz da. Gu moldatzen gea jenden zerbitzura. Eak eskatzen duena, gu egiten du. Albalin ba. Hori da, aldaketa handina hori da. Apaolaza es una empresa que lleva desde 1928 adaptándose a las necesidades de las personas, tanto entonces como ahora, y nuestro objetivo de futuro es innovar y ser una empresa referente en el ámbito del transporte discrecional de viajeros.